Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai kakali Tata Punch kabadan yu registration number ML10D Hendru Khandai Nyosau. Kala praphum nakibenta basyakmat hadian kejingnet Tynrah Nadien yu Trok damper kabadan yu registration number ML11A Arsau Prahandriu haka surok ba National Highway 6 Nongpoh. Kati kejingja kade nen kamiet haka por kumbash PBJA katba kate katrok damper kebakit yu Mawria nagashnong killing ban penhap syapaham siem kadang ya suki-suki bat kate Tata Punch kabla penherstat kala Leit Tynrah bet Nadien. Hagani kejingja Nongñiah kate Tata Punch ulangat hagajing Mynsaw bada penkit no ayu mar Civil Hospital Nongpoh nakabentaban yu ajing sumar nakaliang kipulit ke Nongpoh Police Station kira tano ya bero ar kita kali syathanat nakabentaban pendong ya kejing tokin. Iska. Hut. Engineer long sudah. Wah, hello. Okay. Quay đúng không? Gần như là siêu xạ lại. Luôn đi là ngắt cái đấy. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura katkom kejok ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.